Pozdrav svima, dobrodošli u najnoviju epizodu Žepson Drifta. Ko što je bilo rečeno, snimit ću i ovaj novi video kako smo prošli na natjecanju. Prošli video koji je gledao vidio je da smo se pripremali žestoko za natjecanje za prvo hrvatsko prvenstvo u simulatorskom takmičenju. Croatian Drift Alliance ima snimljen cijeli video koji traje 8 sati streaming, možete pogledati na YouTube kanalu od Croatian Drift Alliance-a, a kako smo mi prošli vidjet ćete u nastavku videa. Hvala svima koji prate, nema nas puno, ali stvarno ste vjerni i hvala na lijepim komentarima, ne znam, sam nikad u životu dobio 1-2 loša komentara. Ostanite s nama i gledajte kako smo prošli, tako da uživajte. Ajde, ćao. Dobro jutro svima, evo danas je dan natjecanja i moramo to sve snimiti pa objaviti ponovo video kako ćemo proći. Tako da dobrodošli u najnoviji video Žepson Drift Sim Racinga. Tek sam se probudio, evo sad je 10:30, u 12 imamo sastanak, početak tog svega. Dotad ćemo malo sad trenirati da vidimo ćemo li moći dobro to odvoziti, bar s kvalifikacije proći. Tako da od podne počinje opet treninzi oficijalni i tamo oko 2 počinju kvalifikacije. To će se biti snimljeno direktno preko kompjutera, a probat ćemo staviti jednu GoPro kameru da se vidi ponašanje vozača ovdje za volanom. Tako da ništa, ostavite dalje, gledajte pa poželite sreću. Ajde Bog. Evo nas narode, počelo je 12 sati, sad smo se svi skupili na serveru i sad idemo trening do 2 i u 2 počinje dalje. Tako da sam jedno zapalio da malo pripremim se i sad pićim. Snimat ćemo ovako sa GoPro-a, snimat ćemo iznutra i možda malo bude i sa mobitelom da objasnimo nešto, neke stvari. Tako da držite se pa dalje. Evo ovdje da snimimo jedan trening kratki prije svega. Tu smo vozili svi skupa, ovo je počelo ja mislim oko podne dok smo imali neke oficijalne treninge. Tu nije bilo nikakve treme, moglo se dobro voziti, iako opet se vraćam na to sve da stvarno momci koji voze ovdje duže vremena imaju puno više skillova i puno su bolje istrenirali ovu stazu i aute. Tako da stvarno moje šanse su bile preminimalne za bilo kakvo osvajanje nagrada. Ali evo, kao što vidite, toliko sam se ja ufuro, tek kad sam počeo nisam mogao sastaviti ni jednu krivinu, ali poslije toga uspio sam da bar prođem krug bez nekih većih problema. Evo nas narode, krećemo sad, došli smo na stazu. Svi su vjerojatno već tamo na stazi, mi sad idemo pridružiti ostalima. Fino nam je vrijeme. Ovo su sudije i organizatori tu čekaju, gledaju nas. Tu imamo našeg semafora, Franca, i ovo je cijela ekipa iz moje grupe. Sad ćemo se ovdje ovako fino smjestiti i čekati da dođe naš red. Evo, neko već vozi, a možemo u toku toga malo vidjeti auto izvana kako izgleda. Evo ovako. Evo ga, Žepson Drift. Sam što sad ne mogu ništa pomjerati, ne znam zašto. Aha, moram na pecu otići vjerovatno. Evo vidite svi auti. Svi vozači trenutno i to je to. Vidimo kad pecu pritisnemo, aha, da. Evo Nissana našeg, ljepotice naše. Evo skoro smo došli na red. Wow, duga upaljena. Čekamo sad na red, sad će nas prozvati, evo ga. Ćemo zagrijati gume. Dobro, sad možemo stati tu i čekati da nas prozovu.
Tako je. Sljedeći vozač nam je itekako poznat u drifterskim vodama, Saša Žepačkić. Žepson, kako god hoćete. Njegov dobro poznat IS-13. Zepson Drift, BiH, Saša, brate, Spremno? ajmo, Može. Saša, puno sreće. sretno, Kao što vidite, sretno. Saša ima lider, odnosno skin koji zaista koristi u pravem životu na svojem Nissanu, što je eto još jedna super mogućnost online gaminga. Malo široko na alterima, snajmerima, pardon. Ostavljali promašaj četvrte zone. Mislim da je još jedan put onaj solidan run koji smo spominjali, Marko. Da, na Za sigurici. bodove. Mislim da će stale stisnut, međutim moramo isto tako uzeti u obzir da Saša nije toliko aktivan u svim svijetu i da je ovo, ajmo reći, prije koliko sam ja upoznat po priči bio više, pa je onda uzeo pauzu, pa je sad opet uzeo kao sim setup i sad evo ponovo se obacio jer vjeruje, sigurno shvaća koliko je pomoć sim drift i za ujedno i za real life drift i za čeličenje svojih vozačkih sposobnosti i upoznavanje s autima, stazom i tako dalje. Evo vidimo Saleta, puno bolji prolaz kroz prvu zonu, puno hrabriji na drugu zonu, odlično je ispunio, dosta dublje nego prošli put, a međutim ova brza tranzicija ga malo muči, međutim uspio je izvući, prolazi prvi klip, to je drugi front klip dobro, vanjska zona uredna, Kerpin više nego dobar, međutim bojim se da je to malo izašao previše van. Ovo bi moglo biti did, međutim Sale spašava ako neko zna širinu i duljinu S13, to je naš Sale. Iso, ovo je bilo fakat blizu. Dobar rad, Sale nam je u prvom ranu ima 45 bodova, vidjet ćemo da li u ovom drugom uspio poboljšati taj rezultat po ovome što nam je Marko iskomentirao. Mislim da je. Trebalo bi biti po nekoj mojoj procjeni, jel te? Vidjet ćemo Mislim da li da bi se bilo bolje. suci slažu s našim komentarima. Nama to sve lijepo ovak izgleda. Meni pogotovo. Evo ga, Sale, Zepson, drugi ran 56 bodova. Znači uspije poboljšati svoj prvi ran. I evo nas ovdje imamo prikaz prvih parova za top 32. Kao što ste vidjeli na kvalifikacijama, prvi krug 45 bodova, drugi 56, što je ok, iako stvarno kažem, opet imao sam preveliku tremu, ali uspjeli smo to izvući. I ovo su znači prvi parovi koji idu za top 32, čak su pustili i opet, kao što se desilo i na pravom driftu u Sloveniji, Night Strike-u, svi koji su imali nule prošli su u top 32. Samo im je bilo malo teško poredat ljude jer nisu znali ko je bio bolji od kojeg, pa je bilo malo problem staviti te sve nule. Ali ovo se vidi, znači ja sam treći par u top 32, idemo dalje da to snimimo. Aj bog. Evo, ko što znate, prošli smo u top 32 sa 56 bodova na 25. mjestu i sad vozimo protiv Aleksandra Todorovića. Vozi čovjek brže, bolje od mene stvarno, ali idemo da vidimo kako će to sve proći. Ja sam, kao što znate, tek počeo da se bavim ovim stvarima, simulatorskim driftom, ali daću se od sebe da pobijedimo što god više možemo. Tako da gledajte i uživajte dalje. Aj bog. Mi ćemo preći dakle na drugi par, Todorović, Žepačkić, pratit ćemo Todorovića kao lead vozača, jer je bio bolje kvalificiran. I kreću.
Žepačkić mi se isto čini da ne uspijeva Todorovića toliko držati u chaseu, dosta mora. Kompenzirati. Tako je, da. Vidjet ćemo samo što će suci reći na ovaj inicijaciju. Mislim da će i Miro imati što za reći o ovom načinu ulaska u ovaj prvi zavoj i koliko to u pravilu definira cijeli krug do kraja. Ti znaš moje stajalište sa ulaskom u prvi zavoj. I interna zezancija postoji in real life, jel, na pravoj stazi postoji jedan hupser koji je ovdje poprilično dobro prenešen. I kad startate sa starta postoji jedan dip, odnosno jedna udubina i nakon toga je jedan hupser za izlazak iz toga van i nakon toga slijedi taj lijevi zavoj. Relativno je velika udaljenost između tog hupsera i tog lijevog zavoja, ali ja sam to koristio za inicijaciju drifta i kad to vidim odmah vozač dobije 50 bodova. Jer je to jednostavno kreativa koju ne smiješ propustiti na ovakvoj stazi. Ali vidim da dosta dečki igraju na zicer, pokušavaju se, ajmo reći, provući taj nekakav prvi dio natjecanja. Što je potpuno razumljivo. Jasno, evo ih i kreću i sa drugim ranom. Todorović chase, Jepson prvi. Za sada to izgleda jako solidno od Todorovića iz chase pozicije. Oho! Kontakt. Ja sam prvo mislio da je u prvom ranu, u biti on je pogrešio u prvom ranu i u drugom, znači u prvom je na samoj inicijaciji imao veliku grešku, a u drugom ranu možda sam ja tu malo prekočio, ali on sve nije smio. Nažalost, taj kontakt je presudio svemu, jel? Jasno. Vrlo je jednostavno. Barem to, ovako sada izgleda da vidimo što će suci reći, brzo su donijeli odluku, dakle dalje ide Žepačkić, Saša. Džesta Raja, evo nas, Croatian Drift vanzemaljci. Sjedim, znači tu je sve spremno, čekam da top 16, a tu gledam stream direktno. I što je isto fora, stream je napravljen toliko dobro, to je, ne znam, na svjetskoj razini, na svjetskom nivou je napravljeno. Tako da svaka čast Bruni, Martinu, cijeloj ekipi, ne znam še ko je sve sudjelovao tu, ali svaka čast, prva liga ste. Evo ga narode, sam da ispričam još nešto što je bitno. Kad sam počeo ovo igrat, jučer kad sam govorio da vozim tu simulacijsku trku, niko nije došao da me prati, niko nije došao da me podrži u tom svemu. Sad kad sam ušao u top 16, onda su svi došli, tu je cijela ekipa, pripremaju se da se osjećaju ugodno. I mala Viktorijica. Viktorija, daj pusti. Oliver, ako ne pošalje sad donaciju, znaš što će ti biti. Eto, svi koji žele da pošalje donacije, slobodno, znate račune i to sve. Ništa, top 16 počinje za nekih možda 15 minuta, tako da dalje ćemo to sve pratiti i probati ispoštovati da pobjedimo. Ja da vozim protiv malog Adama, u stvari ne znam mali, Adam Vas se zove. Nakon po tablici činim se da je on, ali eto, vidit ćemo tačno kad izbaci tablicu, tako da držite fige dalje. Ajde, čao. Adam odličan entry. Lijepo ispunjavanje zone. Odlijepio se tu dosta Chris. Dosta je dakle pobjegao Saši. Vrlo veliki gap. Da. Saša mora jako puno kratiti cijelu stazu uopće da bi pokušao. I pogreška Adama. Strpljenje se isplatilo. I dobro je sad ispalo da je Saša imao tu takav razmak, jer vjerujem da bi bilo čudno. Eto. Auč. Interesantna situacija gdje je Adam imao sve u rukama. Maltene. Da, uvijek je taj faktor sreće. Tako je.
Napeto. Idemo. Napeto je, idemo vidjeti da li će Saša uspjeti zadržati smirenost. Pošto je vidio da se Adam ispred njega, jel? Evo Jao, kakva greška. Kakva greška. Ali dobro, sad će voziti ponovo. Eto, dolazimo na ponovljeni ran, tako je. Da. Morat će ponoviti oba dvojica. Znači, Britney Spears na dijelu. Nevjerovatan rasplet. Prvo je Adam ima sve u svojim rukama, onda je Saša ima sve u svojim rukama i gotovo. Da. Odlično. Zakomplicirala se situacija. Ja ću ostati s vama da pogledam još taj duel ponovo, jer me živo interesira šta će napraviti. Ali mislim da će biti takvih situacija još do kraja večeri poprilično. Evo na komentaru kaže maknite Almu na drugu poziciju jer da svi njoj žele lupiti nešto do kraja na zidu je Alma. U pravilu smo spremni. Jesmo, spremna. Joj. Ajmo. Pazi zid. Ovog puta puno sigurnije i Saša se sam... Saša se nažalost sam deklasirao u ovoj situaciji jer jednostavno je ušao prekasno je inicirao, odnosno prebrzo je došao na taj zavoj i odnulo ga je previše van i nije više puno mogao napraviti. Sad... That's all she wrote. Nije još Kis kroz cilj prošao, tako da... Ja gledam da... Vrlo bitna stvar da on završi uredno svoj lead. Tako je. A i opet nije ovoga sve gotovo, jel? Postoji još jedan run. Već smo jedanput vidjeli da se sve izokretalo, tako da... Ajde ne možete. Ajde da ne možete, još jednom napraviti isto. Lagano se noć spušta, tako da... Da. Prizori su zaista jako lijepo. Na Raceland. Jesmo, kao što vidiš. Da. Ajmo. Evo ga, Saško. Uf. O ne! I opet začina, nažalost, pogreška. Ne. Šteta. Nažalost. Sve odlučeno. Da. Šteta. Lonac je prekuhao, nažalost, greška ponovna. I tako da je naša trka završila na 16. mjestu, pošto sam bio najslabije kvalificiran i ispao sam prvi u top 16, možda nisam prvi, ispao drugi, treći, ne znam ni ja tačno, ali pošto sam najslabije kvalifikacijske bodove imao, ostao sam na 16. mjestu. Vidjeli ste sve kvalifikacije, bitno sam prošao kako treba, nisam nešto baš najbolje vozio, ali bitno je bilo dobiti neke poene. Top 16, vidjelo se da bolje vozi Todorović od mene, ali to je uvijek u driftu i u pravom i ovdje na simulatoru. Neke greške se ne praštaju. Tako da on imao u oba kruga 2 greške i automatski sam ja prošao dalje. Sa Kisom sam imao toliku prednost da sam samo uspio, što kaže Bruno, zadržati sabranost, vjerojatno bi prošao dalje, ali eto tako se to desi. Ništa, ostajemo ovako dalje, čekamo sljedeću trku, vjerojatno će biti sad odmah poslije nove godine, će se nešto ponovo organizirati i nastavljamo voziti, do tad vježbamo cijelo vrijeme. Ono isto što želim prinijeti drugim zainteresovanim za ovakav neki sport preko kompjutera, stvarno je interesantno, stvarno je zanimljivo, ne košta nešto puno, jednom se kupi ovaj setup ovdje sa volanom, kompjuterom, možda VR-om i to je dosta. Nema kupovanja guma, nema kupovanja goriva, nema razbijanja auta, nema ništa. Tako da je stvarno dosta isplativo
i pogotovo za neke koji žele da uđu u pravi IRL drift, in real life, ovo im je recimo odličan trening. Pošto mi nigdje nemamo trenirati, onda ovako preko zime nam ovo baš bude super da se istreniramo. Sad sam počeo čak malo voziti time attack, ali ostajem vjerovatno pred driftu. Ništa, sad što hoću još reći da danas je 22. decembar i sad će Božić, znači za koji dan, tako da ću odmah poslije Božića za rođendan, 27.12. mi je rođendan, vjerojatno ću tad već biti gore kući i počinjem Nissana da radim. Stavit ću ga na dizalicu i vadim motor ili ću možda čak prije skinut glavu gore dok je motor u autu pa da vidim tačno što se to dešava. Uglavnom idemo na kompletnu restauraciju svih dijelova koji su mi pravili probleme. Tako da se nadam da će najbolja iduća godina biti nego ova sad, ali eto, tako je to. Ništa ljudi, hvala što ste gledali, hvala svima vjernim pratiocima. Biće kroz koji dan ponovo, znači sljedeći video o tome što ćemo raditi na Nissanu, tako da čuvajte mi se i vidimo se za koji dan. Ajde, čao, čao.